Ngikubingelele kumsimango news eindabeni ke ze entertainment kanti ke iphepha langesonto iSunday World ke seliveze ke udaba lokuthi ke phakathi ke emsakazweni ke Ukhozi FM kunabasakazi ke abangekho happy ngenxa ke yodaba lwakhe ke yena ke uZimdollar emva ukuthi ke uye wayemoyeni waxeka ke amaphoyisa lokho ke kwakwatisa ke lona ke onguminister wamaphoyisa yena ke uBheki Cele kanti ke ngokumbiko ovezwa ileli phephandaba ke ukuthi ke abasakazi ke Ukhozi FM bafila ukuthi lo msakazi ke lona uthola ke idefense evela kakhulu ke kubaphathi ke balomsakazo ngakho ke lo mthombo ke uveza ukuthi khona la Ukhozi FM sebazimisela ukuthi ke abasakazi babhale ke ipetition bayithumele kubaphathi ke beSABC bademande ukuthi ke uZimdollar kumele ke athathelwe ke inyathelo kanti ke lo mthombo uphinde futhi waveza ukuthi ke kunabanye abasakazi abaye baxoshwa phambilini lapho ke babala ke umsakazo ofana njengongizwe emchunu bathi kuthiwa ke yena uye wenza ke okungcono kakhulu kunalokho ke ekwenziwe uZimdollar kodwa ke uZimdollar yena akenziwa lutho kanti ke lona ke SABC Acting Group Executive for Corporate Affairs and Marketing uMonisi Wapelela uthi ke yena ke loludaba ke lolu ke bona ke njenge SABC sebaqedile ngalo akukho nje futhi okuningi abasizokhuluma ke ngalo ke lona ke lolu daba